Donedavno, stanovnici sela Žač u opštini Istok putovali su zemljanim putem. To je u mnogome otežavalo život pripadnika ove zajednice, posebno za vreme kiša i u toku zime. To znači dosta za povratnike u selu Žaču. Znači, nemamo više problema sa tim putevima kao što smo nekada imali. Ovde u mom naselju 4 dece, a za njih nešto tako znači mnogo. Jer su deca, znate šta, sve. Tako da sve što se deci priredi, za njih je lepo, naravno. Ovo je jedino mesto gde dolazimo da se igramo. Jel bi volao da u selu bude više dece? Da, volao bi, jer kad ima više dece, bolje je da se igra lepše. Na ovaj način, stanovnici ovog multietničkog sela mogu da se kreću bezbedno, pešice i u kolima, čime je i kvalitet života i stepen reintegracije podignut na viši nivo. Radujemo se novim programima i novim poslovima u ovim krajevima i vrlo smo zahvalni Američkoj ambasadi i USAID-u koji je finansirao ovaj projekat. Također smo im zahvalni na pomoći nevećinskim zajednicama u ovoj regiji. Ukupna vrednost asfaltiranja puta kroz selo Žač i izgradnja dečijeg igrališta iznose oko 18.500 eura. To je samo jedan od stotinak društvenih infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu koji se realizuju u okviru programa za aktivno učešće zajednica koje finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.